ata ebia nekuthia nayo na kuukwiyo no kuometho atambwani nieli ni mbenzi. Karibu sana musesi ya Mutongo TV kilinguni cha mbenzi. Nyembite stage vezi ile lumeita ngwangwa ya gibandi bempita pita ni mutuse na ni wa maunda. Kilingu kecha mbenzi kitha kiogete kondo waku nikenda wekwati ebuso ya kwekwati ya mbenzi kana sitela mutani yenguma mwitana ni baby kana abebo waku na indi regeto ligambeni wa date ya mdhinyani omo mdhioi tone veguswata. Kwa masira ni tawa Patrick ketumi sia omonde kwitha bani kana ni mandao mundu ndo nyo make it in life and then ni kwatia process tiendo kwa undu paendewe. Kwa masira ni tawa Mwende na nugite kumanda mundu kana uwakwa na ni kwatia ngukwata Museo. Ni kwatia kendo chambe wezi kitumisha kilato yavatio. Ni kwatia wezi tiyo tiate kendo chaku nyota video omonde onye. Numia muzinethe yako yu. Omonde ngwete kebetiane one la musiku inda au pressure to kuya yu enda kiendo omonde. One yani meko mag. Yani kitumisha we mwene kusia. Na mwadhengo motakingo motoya kebitikisio tiyo. Omonde ni kwatia no make with like mekisio kwako. Ni kwatu. Aikia kumanya na yinye usinde sesito akundo ile na mbenda mbonde pia siro akundo ida. Neta Mwende. Mwende. Mwende ya siro akundo yengi. Labda ya Katerina. Wese yumondo ethi ya masira rato yaku. Ya sana. Ya sana. Konde yu ali ronda bimera rogethi ya yinye ndimanyo. Mundu langu nena na kieta ho. Ta Katerina Mwende. Katerina Mwende. Ene. Ino masira mera na kwa ninta wa Molly Patrick. Nyeyu isai nyeyu kula nye numere saidi chama kuwene nawe. Numere kunu kwita yata katangi. Yata katangi. Kukomose. Asini kwa siya wiki tumisi yako kapani nyokesi nye. Nokite bani mande kipiti nye nokisi ya thea kwa mwende. Una yu qualities yako nye. Na roho kuhisi ndio kwa na wena Max ndonyo kumye kiko kuise lakini wese ikiko kuise inde kweze kionthene ona kunie kwatia wese idiga yu mundu no nasi no ne mundu azini mundu ndonya to make it perfect but yiko ne kweze kionthene yu ki tribe ya ku Christian. Okay, koni sewe manda mundu ili hata abda dindo ndabye nize ano liars to qualities ya kwa mundu langu enda yiko ne zinda ngo tabye isi ote kwa mbombeleso yango na kano liars pala nyango enda. Okay, niwe sewe manda mundu ye. Wenda wamboma na wenda mundu wili hata nise kanengo kodi. Labda nini anise kilo kwenda. Waika mutiani. Mutiani ni kite mbingi. Wika mutiani ukita wete wethangu kaandiku ukaeto ni at the end results no kona. Results ya mwalimu determine ya na nyinyi mwalimu ba kona. Yuko uniwe yuko nikita mutiani iwe ne wike nyingito kumaki ya none kana kwenye nondu nyengwenda qualify. No walikapo tokweleana. Kuni kwa ni sawa. Kwa wewe ni as in religion ya kuni chao. Ni Christian. Christian ni kwa ndia de. Catholic. Okay, kindu kingi chao. Labda wenda mundu mpole mundu utakona kelele kana wenda mundu mwinumba muthi omuthi ndiza kwambio kwa yini kwambio kwa ndabyo nduije nundu twaikale muno kona ya ndambio kwa yo muthi wi mpole ngia kuona adwise ikale muno kona utabe kana ni mpole kana ndi mpole labda ni sirani kana pauyu wana history cha yuki characters yaku naleto imanya the moment nambe kala nina kutiate wambio ndabyo iwe sai wambio mbia wilio no ngenge na usini buo no kona no ngenge ikindu chambe by the school. Okay, nsoma ni school ila Uwezo College. Ai na nika kosi ita wae mambo na
urembo beauty wini kazi ya by this weka beauty na wa mrembo hizi kwa kazi ya kili awetha massage usi mundu weka beauty wisomea massage ela kwa mu wimanda kibeti ali to mala kibeti kisi kwika mundu me massage by sasa kwithia na kwela wingo kwela kwa sio kwanza sio qualification ni mwanzo sana buna onenge mark ikumi already ni wakwate ikumi nondo wa iko uende wanzia ni yako kulia kwa ndia cha masomo maiso ku make okethia bizo panga ino to ikale no to make ndo kimwe masomo mako kega masomo mo tuma sindu mwana kuna ndia thaba kuni bani mande mondo kuma nondo tikala siwe moyo wako ikindu cha mbere rende pape tips number kwa ndiko na toka pingwa mondo baitha na ivanda twende okay kwende okumanyana ese yethiana yambe withia ti undu mwe na ndu mwe kalete mwe mundu mwe thiana yambe then tokwela iki background yenyu no asima ku okay mama thukuma wia wanduka vya kwa thukuma hospitali aya vya kwenda hospitali kana nenda wa clinical officers kana mera wata mwanzo aizo sindu sita wai clinical officers isi ni ziziti ati isi ndo sito ya ningi usiko shindu sita u yike kulia kwa ni isa yi we yu omonde usituma bane no sungi ometiwa uma wesi kindu kimwe ndo ume kindu kimwe ndia za were dikile chande ye kwithwa bora chethe kikisio Ege ndo obvious to so terminate boke da kike do kusitiwe obyo mundu ma bindu kya bambe akabindu kabeno ndo basisi tuye ku expect isi tuye kwati eso kalakini kwate kalakini ndo dinesa ege no beke ndo kwenda manya kinyi kana we sawa na wanilu ni byo ndo ndo ndabya ne songolia ni songolia ndo ndabya imbiye kweni baindi dinesa ewenesa zambe yukito nikola kuyema mpinge byo ya kole vindaila no evinda nyimbu ya yela ya no kola itapika iyo ya apika yemane tiga yes ya yela kinewe sa newe mbwa ya kwa ya kuye kila kini kuidigo kwa tio ni mbwe si wera wande sikana yewe kana yo bongo we ikitu tumite actually ni mete yimashani kilongo disikana wayo kondugedo wanalando akuye no nyenda ngakonya nawe se itegeno kila kitu muno to konayi ngindu kita wa weni niwe tegeno cha mbero inena koima wese mundu wetu yata ni sikuema ne mamu no baile oge kwema ndwe na ndio kama wewe everything perfect mo but no sawa lakini hiyo tukisem ni kwenda ndio subu kidogo ndio subu kara ni kwenda kuwe no ube kidogo kigara kile chips kana yani leo mosio actually what I mean ni gwan kuwa ni sikuwa vyo usi sai no wethe kulia yo ekule muyinye umunzi okugwosa na yito kwose ata na itha ndenda cio kwa kukwika ata in short wo wika ata mbe usinye kindu kimwe ndo kwa manda kipeti ndio manda ni mundu aiwithie no ra mundu ayogethia ange kalani na kwa bo nyumba for the sake of any na mundu mbona qualification na mundu musio utonya ku manage kila task yonze yika wa kipeti chao kan wiki mwenu isin Holiness ya kibeti si mindo bingi kemweta chao mundu mamundi ai manda kibeti kila idha enda no ku protect legacy yake chwe kindu kimwesi kana wasi ya kwani aye kara kwende ya legacy yake okay dio mundi indi so kwasanga panga ino ndo kuya kito for what purpose na idha nina kitumisha we mwene ngona dia na kwete kito yu ni banga kize kipiti cha kwa wewe kila kindu isai na niwe future kwa ndio wezi kana wewe wenda mundu njada we
Usi no ni the ndili no ithia we pe undu wenda mundu ithia. Okay. Yo kambonda byo thukuma we abiba kana wikado. Yu ya isai yu landu kuma nyini kitone ngiandu we. Mukona. Ino nenga ndu ya. Nye nenga yandu ya. Na isai no ndu we bani ni ambo kwase ata we. Ko bado. Part of we wako yu. Yeah. Mukona mawe maingi asi. We. Ni wade bengo mwe pa utetikila. We awe bagombe. Izi bema we amwe. Mundu rakwana ni sina kwe. Tawiwa ziro nya kwa ni kwa. Nataka ya siana na juu. Isi ndio leo sini gwa. Kwani kambonda jo ya ibo siko umbisa kwani. Na kuya yin. Nyini nenga yandu ya. Mwantu mainke. Mwese. Kwani weze kuya jana and then one. Weze mwa ya ni maingi be ya wi dukani. Kampuni ni. Ina kwa juwe ne wisi utalila chonze yu. Manipulation of all those nyini tha on nyini manenga. Kuna wili kipetiwe. Na kuya yukuja kipeti part of we. Ni bana mara ibeti na. Sasa wili ayu. Una beti cho kile. Taki richa ni abu. Kuwa no so we kipeti la jana. Ositi ono manene ningi no sina ni uya wakwa ino sini we uya wakwa la naliteika kusobia sana na kibeti ndu mundu ko neza kwezia na hinga kuye kwitu ndio kusobia wona mwena witikila we mundu jo wali to kule no zibe be mundu kwa senyi nditonea wona otonya jo kule kana no we ya ni no nie ndinale no nie na kani bano ndo wa ukotethesya kwe ati gutethesya ni enye personally no kona agwe pliro ya no kutethesya ko ya by the way Kwa ningi tikoteria nisha. Kwangolea nono sio ya twasi ata bitu tuyele. Hii umundio ona twili bayu. Uyolo kwenda bado yi. Iyo na tuguma pa uyolo kwenda yu nali to kunenge. Wala yibe tha window dream of nali to kunenge. Iko nize. Bita wewe nda wewe bayu. Wala wona abyo pinya goka umundio kesa kwata uyosu. Nali to weka nesa wewe tan Mundi yunga kuya nendo ibengi. No ndaivo. Kana kuvuko mabengi kana kui akuya munengi. Ali kuvuko mavu. Ebyo. Bora isa ituma pa we wakwa. Na kuya uya wondo lo kwenda. Na lito kunenge nesa muno. Kana wana be pinya. So boyu ate ko mabayu. No nenge uya. Tede gano winda ni bad chito. Ona jene za nene togo. Kile wezo manyando mene nogo. We. Kana wona ata. Tu manara, tu malo ka ba tu nena. So we you manda ki bitkili ata. Nu isi you dress ni ako nu isi be mundu asia. Rangi bit ko nu isi be mundu ko mi bitite kya mi buto. Na yo. Lakini unge mensa. Lakini weze preference ya ya mundu nyindi ambe yo determine iki kwito. Yuki yenye yu. Kindu kimwe ni tha ndenda kibetini. Wetho na kindu kimwe ndaya. Ngona. Ondo mundela no ko kunini ba kumaisha no mbende icho already ko visit qualification ya kuina ni bangita ni kwenda kwa. Ko kila kidhaki kinene byo. No ndaya. Ngona. Na wala ya sa ndaya ya kwa yunu. Nali to take forever. What? He's not a dressing code. You see no the okay the nya ku e kria. Kebeti tu tie ke ya me buto. You see be discard. Wambombo ya. Wambombo is cat. Ngala sura te ti okay the nya ku. Ni dinile nesa. Ugwa sai tamundo me bando bigo gethia inyagunde zo kuza kuya kibeti na kilo kwenda no kona. No mundi unyindo za kibeti. Kwe misi email. Na wajibu wale te kala tabutabo. Ndio lea lakini kutie kitu no kona. Kitu menya yini kana. Ethia agwa mino kwa ya wathika kiwango cia utwane. Ayo lesia enda waze kibeti kilawu yesinesa ki.
nikyo mwene kyo kwendeja ukona Kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli nimbenzi bayo mundi wethia kondu wambeyo ni determinia kibeti kilangwaza ndia chaito kwela na boy na the moment nami no kwasa ni the anese ndwithi kwetha we ni withi na kie musini kwitu nundu nese ono misito yo parity ano kona na miyo ya kie musi wakwa nyengo meki ondwithi yakwa weki ye misi kwake wethia kitu nitukati ya ndo kweleana kunye kie qualification ya bora wethia dressing code la wiki no ni mwene ngwenda eka kwambe wapi Yu mundi. Wezi manda mundu nuenda mana mundu sinuenda kala kibeti bakuvi. Umundi uketha withu kuma kundu ta Mombasa. Na wende ngekala vuka na wenda ngekala musi. Bisa hivi ndio ya ikutia ipeti musi. Ya delile. Ona sayo kale kala yuna andu alonde maseto epindani ene kana. Ikala kibeti syaku. Na kana weto ikibeti. Kala mume wako. Kana nda. Bathi njia cia simagu me sawa Sawa kinchao. Yani ki usiyuthi ya ugethia yu kaendo kaisia family ugethia asini me mashariti menda au kupinyia kana kulekelia sana according to that kwa wala mandu asi sasa kwa kizungu ala strict muno lakini nuwezi kuya mwana mwetu ndenda mundu musikulekele se etu muno sai akwose ya kana mundu muima kwao itu onena nya kwa nyambiye kana onanga yo mundi ni mundu ai kwake ni remain kana wese kana ya kana ezini mwana tati wese ogwa adult with yani la kumachiwa kuma kana ona wa mino become near adult with ya uma wanani ndo kama idikila no na nika na the moment watu eka mundu muima ona musi wa kuya kwose yakana we kana kwake etha ikwaza perspective mundu muima kiwe kwake nokona ani no akulese okeka kindu we mwene ukwenda yeweze yu mundu ndisa kwambe yoza kele tu sai ke yeto ni nyake kayeto ara pede we moko ni menyaku kila kindu jonda kweka we confirm ni nyako no confirm ni nyako kana vyaku. Okay, mam nye nuni alawire kuyamu ya maisha that is. Kundi kona mube na thina. Ko mundiru kumepana utende tukeka introduction kwa sima ku kameo mundio. No te. Godi into wana ni preference yotonya kuendesha na ku present ya sima. Watato nzije peke ndo twanyumio kapanga kie. Muziwa kwandesa itikila kwaku. Kana kietwa apika kwito nyaku ni olea kana nyaku ni okwenda nundu wake. Okay. Yutambo yuambenza. Kwenza? Ndambo yuambenza neza. Kwenza nundu wa. Kwiyana ni. Kwenza kwithia. Ona mundu mundu official. Kwenza kwithia nswini mbananu. At least no ni asiwire ni. Ule linesa kwa yau kana ya musi waku. Yanyi mwene nenze. Ni yakwa. Kuwe ndirikila imo. Ya withi bala we nyakwa. Ngwana no ni susa kwa mundu. No presentable. Oyi ngona iro kwa mbepeta nundu one jinda nzwe yako yi. Waiwe King Solomon. We King Solomon we are staying there kema. I like King Solomon ai. Era watendi. Samson ai. Sawa by you know what is yo complicated you get the masiro ma mix yo sana no was you was shiro agende say Samson kana Solomon no Solomon wae oi nde na kuye Solomon nde ai Solomon ula vina wake umanzweni ne ngona you monzio wembe ya inose nense yo yaksi mwenye jina litambi okuya you qualifications yawe kienye kwako yi wajambe inde you wendo mancha you ndazi wapita miaka nuzi wa yuyo yang ndazi wapita miaka ta 45 wana kwa nini yana tambeto wana kwa nini yana tambeto mbi wana kwa nini miaka yana tambeto 20s wo pandu ila 20 kwa
wenda banga na bija myaka 40 tasi wa bija myaka 40 ni uzi wetha wina ciana ukwete kueya wenda mbia ogenza o Mizi ube bandu bigai. Bia mundu agetha Nisi ciana ni wisa esi. Ona wenda kana gwa kekia kogage kasuke mundu eka mwana. Uzwela will you kangwete point kindu present mundu ithia mundu we serious. Kangwete point ine. Uzi umundi oyu umundi owe nekenda withie ni no mundu no prefer na test ila weyo. Nundu wa mwenu ilie undu ukuonekana tigo nundu mundu ngali okuya enda wenze weno wenze twambambia kana yi ndukasuke twambambia okay nuisi you ataka yani you okay yes kana ndienza nyaba kwa ndienza tigo nundu wese ukamoka mbia lenze nenze uzi peke ndikimwitha wese tekana kuzuka gukwaku ni ku image yako mukona ziono ni ende image yako no mundi ungalienza with you na bijamyaka 60 ugenza and in circumstances yukie kwenza nye yuna kenye ndenza you ayu tambia kwemani wabate ne yanu wale kwemana wese kila kintu no kwigwa kila kintu ya no kwigwa na ine sema na twese sema no wese kwithia na kwa wenze no kwitikila yini kana ye you ni ki story ndona yo ndo nye ono kwa wenze usitwethia no baya andina kwa wenze pio yani we kalem kana ka school iyo kwala wese kwithia ni nini ona wala tiondo Lakini hizi luna ni olete ke badwa nyenya nyenya nzwe kitu magunzi point no nzwe faida kwa deni yake lapo ndio kezi yeye to mapoint no twekilia na nika na kila kintu chonde nyengweka nikyo kuendesha ngona mundu bayaja yuthie kugekala no ibanga kana yuthia kugekala bangite mume wakwa yu indani mwiteze na ndenza eno kindu already twali to kwigwana nokona no kindu twali kwigwana ukapanga hiyo mundu niendo na wendo twigwana etha nyemwe ndiye kwanza kitumisa kwa iki ndio nenga valid reason as to which ndianza kana ninyo wenza tisawa kuga kwenza na nundu ni kwate the more to kwitha time bingi oba twendeu no manya kitumisa nyenye ndenza nokona etha ndo kuma bato ende ndo mo manya na manya gitumi twina kwa shuti sawa puni kwa tajimbe na thina ngina thina takindo kingi musi wa kuyo tonya kana we eka you apart from zia yako ndiye kwate kana we kinu sisi ndimo ureka leta mundu esoma ndo eso kwate byo tawo no ambie kala mundu suka manai ai hata tabia yake ndete hata na kikilangu display right now saa hii kana ina characters yako yuki kila ombo na ndie display right now no ya tu tiba dhuku sawa sawa actually ona saito nena inyona order to in terms ngona akini nzwini titete kila nanu kwenza pau isi story ya baadaye no kuona ina kuya tuma pa kana utaka ndo twakitokose hata part time tukitomanya na twiki in one thing tumebana wananza no kuona meanwhile sinu mingi tukakitoa sort baadaye no kuelewa bita jendila tutesa sort ndo yuta kwenza ndo isombia ndume bane nenza bake nyozi ndekenda no katwende onena no kuona chiki ndo kitesa make sense wala kuni kwa tijini tokwe tokweleana na unye ni skulu Dice kana no kumisa mine school. Kana wona ata. Wese masomo ila hiyo part ya life. Ela ito kwamba itikala ndu. Unaona? Na hiyo mundi ndi soma. No nike sino mingi muno niende ona usoma. On at the end shindu langu mino soma nuke ika no ilangu nalitela. Nalito iko sai. You one time. Wese kule niko distraction iko happen. Wese no wasie. Uma ba wendo dio twana. Ndo mina tu myake li tatwanite. Awanje nda minete school. Kila kitu na labda umbo mesi.
Wezi story chai. School ya mothe na. Wezi ni okite ba unisi ni umapa ke beti ndio okite ba no ke no mesi. Ayuni so kwetela mundu ayese kuma school ai no mesi amina myake esu. Ni mose. No kite ba no myake ndo kemwe kibeti. Na mwana wa school ya taito ya school leo school. Moment wa mina iko moko ni mama ndo ngitaito ya school lekita kwikala nota ona number 2 ukona. Ukethia. Wevo. Yala bendo mo flat ya. Aswi mamba kula ndo wese ywe mondo nke na life ya gwe different ndo no mwana ndo asi na the moment we school ndiko na beka ndo kitonya tu maiki ka distract okay ya tuesende ya ni life we school ndina sa tuesende ya life lakini no isibe bala wasia yu wambie mahitaji ma kibeti takosia wambombea yu nambe kusia ya nikana umanekana ni serious sim aume masia was like no plan. No, man, kana we serious. Shindo reso. Like ndo jo no plan ukana kona. Na yo mundi undi zambe yo kuya ye. Ai wonsia ye no ndo ni wese ne bindela we yo no kona. Na ina lete respect. The moment we kana ka school. Kusia ate ate forbidden ne okay wa no ndo wa school ndo lete ka mwana. Of which nyemwende so go grant kuya inga kuya ngo nenge mwana we school. We moko ni mako na kuya hii no twikaleta kindu kimwe but sindu imwe te lazima tokeka takana no ni unenge duration yesu kwenda ukamina school kila kana ni distraction we school onara Okay, no na bube sawa pela de nongi ni madina makita akuka na magita akuka lakini wewe madina la dawa we pela moji already winamo temo ngwenda omanyai na peangi Ngina madina nge. Iwe ki life ya kuyo. Obila wende tenya. Kana prefer life ili ya tawe kopi. Mundo kila mundo life la wenda. Imbe mon rese singe yu watu ka rese ta yu no kie ba be mon dwangi ne ka yu. Yi kito min nambolanga. Yu sim weka atiwo na wasai bado no weka takutembea muno si wenda to twi mulina mabeste muno ni tibongo kulia ya usai tuliva o prefer yani life ya yela otonya kwenda iwenye yinu munzi oto abanga tumipata kindu kemwewe nyengu ya life yesi wesa ndo magira kweleano ya selenda tukekala kundu kwi yani kundu kwetu miambesa mbingi onene tiithiku lakini maundu kweleano na sia ezi tutethianisie zikwithia mathina no tola we osiaisia yani omonthi uni na utani mwingi muno kabisa kona indwasweli moka thero wa benzi na makwatiania na mathana kana imekuko yingi maturavie maundu masongeti makavikava kwa yuna ku ugetho yenda ibuso yako kamtheni wa benzi tukiyati chakwika no kutumesie twaku na visa waku na tutabengale koyeba nambani ile kuka kioni chaku kwa hiyo asia bye bye na ni muendete muno we ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na gaima oyeke apiok tutumie visa waku WhatsApp nambani noti muonza ile muonza inya ile itatu kenda inya thandatu tunenge mwanya wa kwikwatia mbenzi kutata evia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli